Bizdен ақсақалдар вот aka келіп жақсы бір дуа қылып бересің aka ақсақал келіңіз біз сөйлеп қойын алла тағала разы болсын молодец ертең Нөкен қауымының төрағасы бар Жолдошбай шығып сөйлеп қойсын Нөкенмен бір жақсы сөйлеп şu Бақтиярычқа жақсы дуа қылып беріңіздер керек екен Жолдос төраға шық Нөкеннің төрағасы кел акам Бақтияр қайнатаңа мөрле берді ақсақал шығып қойыпсыздар құда екен біз танып алған сыйлап алсай танып алып дейміз кешіресіз өзіңізді құданы сыйлаш керек мен танымаймын қалай майдаймен şu kuyovlarыңызға тәзім қыласыз молодец шүнше адамның башын біріктіріп оз ашып беріп жатады алла разы болсын үлкен шұғып бір жақсы өзіңіз сөз айтып қойсаңар ақсақалдар болды кешіңіздер менен ережем әрдайым бар жолы ушул талаада жүрөбүз баягы айыл жерибизди баары сагынып ушул бүгүн алла таала ушул улук күндө ушул бизди бирге иштеген мен ушулар менен чогуу иштейм биздин коллективибиз ушул башкарган Бактияр балама чоң рахмат ушунча элди топтоп чай берип атканына азыр күнү келсе эки адамга чай беришти өтө оор нерсе алыс жерде жүрөбүз ар дайым ишиңиздерге ийгилик туткан оозуңар кабыл болсун эмне тилесеңер ар дайым тилеген максатыңыздарга жетиңиздер чоң рахмат барыңыздарга Салам алейкум туугандар жигиттер баарыңарды ушу орозо күнү менен куттуктайм ар дайым ушу баарыңар ден соолуктуу болгула Кудай өмүр берсин ден соолук берсин ушундай жакшы күндөрдө жолугушайлы Бактияр балам рахмат сага Кудай өмүрүң узун болсун ушу кошконуң менен кошо кары мына быйыл жакшы нерселерди өткөзүп атасың кече жакында атаңдын маракесин өткөздүң 60 жылдык тоюн өтө сүйүндүк ушул жакта туруп рахмат балам ушу сага окшогон жигиттер ушу көбөй берсин бизде кыргыздарда ушу алтын башың аман болсун ушул жерде отургандарда баардыгыңарга ден соолук орозо күндөрдү жакшы өткөзөйлү ынтымакта кыргыз жерине тынч ойноп күлүп жакшы кайтайлы аман болойлу каердүү болойлу ушул жерде нере бизге кызмат кылып аткан ушу кафенин работчуларына дагы рахмат баарына төраға сөйлеп қой Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин Бактияр инибиздин ооз ачарына келген коноктор орозоңор кабыл болсун. Кудайым эч качан жаман нерсе көрсөтпөсүн. Дайыма ушундай эки сандарды кылып жүрө берген Бактияр сага ден соолук берсин. Ишиңе ийгилик болсун. Сен жана ошондой эле сенин коллективиңе ийгилик болсун. Дайыма каерде болбогула, жүзүңөр жарык болсун. Ушу урматтуу бар жок нокендиктер, бар жолдорго ден соолук, иштериңерге ийгилик. Бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Аман эсен ушу Кыргызстаныбызга өз путубуз менен барганга насип этсин Кудайым. Дагы бир жолу орозоңор кабыл болсун. Тапкан тутканыңарга барака берсин. Бул Бактиярды көпчүлүгү билбесеңер керек, бул Нокен райондук коомунун зам төрагасы болот. Менин жардамчым болот. Ошого тоскоолдуктар, чото силер Нокен коомунда азсыңар, ачыгын айтайын. Ошо Бактиярды атайын зам кылдык, тоскоолдуктар мындай көбүрөөк кошулат деп. Эмне дейтилген барган сөз аксакалаш десе болду, калганына кошуласың ата, туурабы жамаат? Бәлкім мен екі сөз айтып қойын енді. Алла разы болсын саған болмаса Алла Тағала. Сізге мақсатыңа жет. Құда әкелеріңіздің ақсақалдарды айтқан сөздері қабыл болсын. Бүгінгі берген дуалар қабыл болсын екен. Сен өскеліктен жақсы болғандасың. Сен патриот адамдар іштеп кетерсің. Рахмат, Алла разы болсын. Ең бір жақсы тілеп атқанымыз дуа қылайлы ма анда. Жамат. Илimi бар мı? Төрайым бәрі біздің Нокенде төрайымыз ama сөйлеп қойсына. Ертең менен үйге тынчыраак кетейин деп коюп. Келгиле. Деген кишилер биздин төрайым менен биздин жакшы кыздарыбызга сүйлөп койсун деп бербейм деп. Чоң рахмат. Урматтуу коноктор, баарыңызга кош келипсиздер. Туткан орозолор кабыл болсун. Баарыбызга өбөлүк бакыт болсун.
Ушул жерде мен аябай сүйүнүп турам, биздин жигитибиз, чыган жигитибиз. Ушундай бактыярдай жигиттер көп болсун, үй бүлөсүндө дайыма тынччылык болсун. Дайыма ушуга жазбастан ата-энеңди гана эмес, элди сыйлаган жигит болдуң. Ушундагы жазбагын сага дагы бир жолу үй бүлөлүк бакыт. Балдарыңдын урмат сыйын көргүн. Сен ата-энеңди кандай сыйласаң, сени да балдарың ошондой сыйлайт. Ошон үчүн дайыма элдин алды болуп жүрө бергин. Чоң рахмат барыңыздарга келгениңиздер үчүн. Туура айтып кетти биздин төрага. Ушул жерде баарыбыз нокендиктер бир туугандар экенбиз. Барыңыздардын иштериңиздер ийгилик болсун, бөтөн эл, бөтөн жерде жүрөбүз. Тынч болойлу, аман болойлу, анан чогуу болойлу. Эмдиги ушул күндөргө чейин баарыбыз тынч болойлу. Чоң рахмат. Сүйлөп коелу, эми атайын келип калыппыз. Эмне дейсиз, Бактияр мынакей биздин коомго кошулгандан бери эч канча убакыт болбоду, бирок ушинтип өзүнүн ушунчалык күчтүүлүгүн көргөзүп, ушунча адамды топтоп, баарын башын бириктирип отурган сага чоң рахмат. Сен азаматсың. Мындан бияка дагы дайыма иштериң ийгиликтүү боло берсин, дайыма башыңан ак калпак түшпөсүн. Барып ушу сени сыйлап, урматтап келген ушул жерде туугандарың, досторуң, жердештериң, баардыгына силерге дагы ден соолук, баарыңардын орозоңор кабыл болсун. Başına ağır olur muyuz? Akkalpak gibi. Baktır gördün mü ya? Akkalpak. Gel, taksır. Kanan gel bir koyasın bana bir dua kılayla. Kim? Sen de bir dua koy. Sen de bir tüzü gerek. Gel bir dua. Altı çay. Gel gel. Ana sakal dua. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Şu tutkan rozağınız kabul bolsun, şu Baktiyar balan, şu senin ömrün uzun bolsun, rızk keşiktүү boluşun. Rahmat sana şu. Şunca elge dasturgun jayıtasın. Kuday mından da köp bere bersin sana şu. İyilik barыңарга Kuday den soğuk bersin, ömür bersin, jakşı günlerde joluguşaylı. Amin. Beni жүрүп tinç bolsun. Gege karamanlar razı olayım. Yaptığa motor deydi. Tegedirge bir dua. Eyvallah. Assalamu alaikum tuğanları. Şu jalan yerde kızmatkanlara şu kızmatkanlara şu rahmat daim şu yerine kızmatını görüp kılıp жүрөрле. Sizler şu oroza karmanlar barыңарга şu soğuk değilsin şu. Sana da Allah razı olsun kan sana da. Sen Baktiyar özü 100 balaga tatırgan balasın sen. Bizde Kudaga şükürler. Nokendikler dep koyun. Şu kana omen. Şu tınçlık amançılık bolsun, tokçuluk bolsun. Şu tapkan tutkanlığı şu bаарыбызды өзүгө буйрусуна насип кылсын, тынч аман эсен şu айыбызга элибизге жейбизге. Allah'a emanet. Rahmat. Hepsi paket apresiyasyonu kılacak yine tuvalde mi? Maalesef bir kadama razı olacak. Bizi silahan kafir degesine hem rahmatlı koğlu, kafir degesine hem. Yedi aksiyonlarına rahmat dediler. Çok rahmat kafir degesi. Çok rahmat. Yedi kızarken bunlara rahmat. Aksiyonlar.